Kalong kesengi sa jekan mau ikipai riu ngai kebalang Katolik hakaba hakan riu tarik yayong kesengi ublay ke Shillong Archdiocese hapok ke jingpet jingkmi umus Reverend Victor Lingdo kilayo benang penyari ke kam syakri blay dak kepapli thamai sakawai ke parish Haribhoi district. Ketika parish thamai kabla yo ban pli kesengi ublay ketika parish Ternga kabla ai burom lani ai kerteng Our Lady of Miracles parish Ternga hakaba umus Reverend Victor Lingdo haka jinga senra lang Bishop Bernard Lalu Auxiliary Bishop of Shillong layo ban pli pai ba ya ketika parish haringkat ke jingker khu kerdo haka ketika singi kerpang la ya sakhi lang ru haka ni kesingi naga jingdon lang Father Sedish and Marak kum parish priest bathama jangko Ternga parish Reverend Father Pius Shadap Vicar General Shillong Archdiocese Wemily ke Jirong constituency uba sustain sotun kiwe ki padar beki sister ringkat kinong lam nyam bat ki pai riunget na keleng ke Ribhoi bat kejela haka ni kesingi la sedang naga jing play bat a jingker khu dia ke Ternga parish ke balong kum ke parish thamai da umus Reverend Victor Lingdo bala play bat kerkhuru ya ke jakasa ki padar ki balong kita ki nonglur bagi nong syakri ya ke ni ke parish bathamai hadian ke jing play ya ke ni ke parish la yo pen pelong ya ke mas bakun haka ba umus Reverend Victor Lingdo ula shim benta haka kenya ka kriam bat pen benta ya ke ni ke leniam bala shim benta shirhem di pai riunget bala sam ru ya ke med bat ke senam ujisu syaki pai riunget Now given by the youngest Newfoundland Archbishop Victor Lingdo. Sa jo kiling jo chumi. Bekra ki bol jim dum jisneu jisme. A ta kiling jo ta ki bishop sa ka ni ka ying mathamai. Ki light na ka jing ma na ka jing ser. Ko pha ki ne anya jume na pren ki banchno ki da ding sumar ka ni ka ying. Yang batot yang meri bon ka di ko por kadai dah kecium ijengai jadi Archbishop kumunong sarai raba berupa jo kecelaniam hakaba kecelaniam kalala ban pli bun teligi parish ngesnem bad matau snem kumjo nisdang yo neu snem matau snem dari cipli kadai ke parish hangni asnong Ternga ban ke parish Ternga kadai ke parish kabal sampusan haka kecelaniam ba Shillong Nganggo yung play nakabentar kan ciplay kadai ka parish. Bagi ciplay kadai ka parish Ternga dan sesak hakakana pateng cong kabalang terpang kecelan yang ba jungi bahau ne usnem jubili ngila play ya kadai ka parish hakane ka Shillong Ternga. Laiti kentang ya kadai ka parish hakaji ada cong kamaria jadi kampala. Dan buon kici itu kena sepangi kampala tiba kami beneng kamar justi kelene. Dan buon nangiru ke lama dari cium jengi sibun ki kampala tiba kami beneng ke le ada cium jengi dari ciasa badan bojong. Ngamar latin bagade ka Paris ya ka bala IT Kawat Paris ke benakong do ke jalan yang ba jungi ban IT haka Maria jungi kampela
kami beneng kemarin justi kan sesenran, yang kita do kita batrai akan dia Paris. Kami beneng kemarin justi kan sekerfugo do, ya baru kiriuniam, ya baru kinutrai balang, bakar pangai pi baru kita icung oblay akan dia Paris. Ngirius kau na gospel mata kasni, siapang kata kantai keba kita sarai bagi Parisi, kiliut kem mereka akan cingkilim. Kemana dia? Tadi kan saya terhadap dari kecil sulai rain dari kecil tin. Kecil sulai rain namar kalau okem ya kata kekam. Bagi kecil tin ru namar ketip ba. Kecil sistem tadi dah kebasalan terma. Apa yang jadi kecil syashkor jadi ya kena kecil gospel ke bau Yesu oleh itu mata kesini. Nisgau kembar. Ngiru ngila berpenyedih dori lade. Bat kecil tu bau Yesus itu akan dia gospel sepang tani kalau kami. Bagi para orang kecil mengunjungi dia amat sebut dia ibangis ngau kembang idai kita kibala syak kentai. Dan kita kecil amat kecil ibangis ngau kembang isut ting berpai suplai syak kecil senai kecil suplai. Dan kecil amat kecil ibang tang mensin ini. Dan kecil amat kecil ibang pendiau mensin ini. Dan kecil amat kecil ibang penuslai mensin ini. Hendai kaya kebawasan kebawas ngau gospel mata kesini kalong bau blay upun kelai kita borok syak kecil ublay upun kelai kita borok kecil dia mensim jeni kecil kuslai jeni kecil ngau sipa jeni ublay upun kelai kita borok syak kecil nah kata-kata perbagai jangan dia step isku abang mulai itu dikimat pusan kebawasan begini pusan lang akan dia step kapan gong kalau abang ipai sublay Ulay wai mi kilat chinai. Habgi pai sublay ulay wai kilat chinai. Jadi kasi tu Yesus itu gospel yang belajar kapor step. Kapor Yesus dah hikai ki paiba kita start an bagi Farisi kelewan yang kena tentai bagi liokem bagi kelem. Jadi tu kalau kumno bagi persang bantrap yo Yesus. Lau Yesus un buat dia kata kecil hikai jaka an dari lau Yesus untuk imej kali ini. Hendak Yesus lalai lagi keba ikram angkram kami nanti, keba ikram boleh berkhidmat. Hagabau Yesus ulah keren lagi kata kerukom. Kiba kita kicong Yesus kalau cepat haitin kelap persyaiki. Bau Yesus lahong uno napi ubab dan pom tolong banakong banakong mawe kali ini. Bat ubkacat kemen nakmat jome junam Nigar pat ya mi tua beki sur cengiro kini solang bakajongki ha ko wei ke sur ke jiro bakamen kabangi penmada kabangi yai wai Nambar jerwai ke balai spa kendai pulai nak lenti beneng ban nak kon kedop ke bakendai lai kendai lai nak kon lenti beneng ban nak kon kedop ke bakendai Ulah peniai ke jisya shitam, ulah shim yokpu, dan kebai mu yami, ulah kedia ayu, ala kesen ran uang,
doshim batbab nakani pibaro namar kani kalong kamet chunga yakaban aiti na kabenta chongpi ha kacu karupa mandala laya bam ulashim ka kuri padaga bai ngu piang yeme lai la kesendran uong doshim batodi nakani pibaro namar kani kalong ka kuri jonga snam jonga jonga jutang bathamai bat bom jukut yakaban pemi nakabenta jongpi banakabenta kibubun nakabenta kacima bikipop to le kani ban kan mau yanga Kacing maya jong kacing kacing ipatu interwah me kutra yokku chong kacing em baka kuri chong kacing panem ngidai muai dam namam na yeu yangi kipabet banya khamat chong me bat ban shakri yame da ka basuret ni karpat yame bat banayo benda ka met kasnam kres labet liga way home se bakot Tukun mau kutra yang balang jong me Kepala piang hasatlah ke perce Patu penjana ya kakak jingi Rengkat buku Francisco kucungi Bu Victor Lungdo Baru banat Lalu Bishop Jungi Bat baru Kilungdo Tukun mau lam ringin men ki para syurang bagan thei Ki beliau thia anda kabakar men ni kecimipan Pariya barok kulah khalab no kecik senai cumi तो पढ़ेंगी शगजी शायद अखमत में तो इसने ये बारों इकर पादे में बरंकार बरकमरे जिसती बखोई के कमे चौंबले उजिसे बखोई पुरेम चुका या बॉस्टल बखोई पर बारों के रोखोई के बलापन सुबहाय में पतेंग ला पतेंग मिलांग के बबेत बंदिया बंताला मगजी इम बम चुकुन बगैर ये रोब पंडर बरामे में दाव खोन चौमे उजी सुक्रिस Jawo lembat wo badhawo kan long hame blake pabanan bor ha kacilong kaway jom men sim bakoy baro kaburam magachiro junom la junom kumbalaw kumingi dong nang penem Kumlai kai nginaktin belai nginut banwai Kok pacong iubah bleng Kanong kabakoy kakerten jong me Kanwan kahima jong me Kanong kamon jong me Haga kendel kumahab bleng Doa yang minta kacing mam congi kebahala kasih baca maaf yang ia kerengkan congi kumbangi rogi ma ya kebalik snew yang ini badwat dalam yang ini syahakah jing pensyoy Henry topen layani nakabasniu topen lagi kerpat kutrai nakajing sniu bero ha kajing sebun jume doa jing sujing san kisi jungi kenapa kajirap kaji snei jume ngilai berbon nakapop bagin yo tiada nakajing jenjat bero kan baing ap kemilan tiga jing kan men bekut
kajingwan parunong panim chungi o Jesu Christ. Jesu Christ, me belong ki apostle chumi, ka jing sung ai happy, ka jing sung chung ai happy, wat pe ya ki pop chungi, Henry ka jing ya chung kapalang chumi, ba ka jing spun chumi, tuai kin ka jing suk jing tli ko wei ka kum komon chumi, ma me we ba sin sia, junom la junom. Kajing sutrai kandan berboreng kat pati. Rengkat pati Ars palai nagalanti penang, banakon ang kedop kepakat ar. By the grace of God and the favor of the Apostolic See, Archbishop of Shillong, greetings and blessings to all those who may require to see this degree, with a view to attend adequately to the spiritual needs of the large number of faithful in the territory of the parish of Bernihat, and in consultation with the Presbyterian Council and the pastor of the said church, I, by virtue of this decree, divide the territory of the above mentioned parish and declare erected a new parish dedicated to Our Lady of the Miracles, to be known henceforth under the title of Our Lady of the Miracles Parish at Umturnga, Ribhoi District, Meghalaya, India, 793102, with effect from the 6th day of April 2025. The boundaries of the new parish, comprising the western portion of the hitherto Bernihat parish, shall be as follows. On the east, Guwahati Archdiocese. On the west, Umkadhor parish. On the north, Guwahati Archdiocese. On the south, Bernihat parish. The parish shall enjoy the same powers, privileges, and rights in matters spiritual and temporal as other parishes in our archdiocese, in accordance with the prescriptions of canon law, given at Archbishop's House, Shillong, under my seal and signature on the 1st day of April 2025, signed by Victor Longdo, Archbishop of Shillong, by the order of the Archbishop, signed by the Chancellor of the Archdiocese. Appointment of the new parish priest. Most Reverend Victor Longdo, Archbishop of Shillong, by the grace of God and the favor of Apostolic See, greetings and blessings to the Reverend and beloved fellow worker in Christ, Reverend Father Sidish Enmar. By virtue of this decree, I appoint you as the parish priest of the parish of Our Lady of the Miracles, Umturnga, Ribhoi District, Meghalaya, India, and I commit you to the full care of the souls in that parish, with all faculties, duties, rights, and privileges according to the code of the canon law and to the approved custom of the Archdiocese. I entrust this responsibility to you on the 6th day of April 2025,
You will exercise your functions as the parish priest from today until the appointment is recalled. Given at Shillong under my seal and signature on the first day of April 2025, signed by Victor Lindo, Archbishop of Shillong, by the order of the Archbishop, signed by the Chancellor of the Archdiocese. Kishinong kibahap hakaparish Terngah. Kikentuk yakini. Mausmai, Baridua, Terngah, Nong Spungbi, Sen, Latu, Penkerbi, Penkersi, Langmai, Cibra, Kambalbari A, Kambalbari B, Yongtuli, Jelman, Jorsim, Lalmati, Maiguli, Mayong, Nagrabil, Nongtmai, Pilingbubi, Rupapani, Takongbari, Timbokre, Umnawe, Barakushnam Kilong, Arusantali. Opening and inauguration of our new parish, Our Lady of Miracles at Terngah. This occasion is a testament to the faith and perseverance and hard work of our community. As we begin this new chapter in our parish journey, we remember the words of Psalm 122, verse 1. I rejoiced when they said to me, let us go to the house of the Lord. May our parish be a place where we can rejoice, worship and grow together in faith. As we look to the future, let us remember that our parish is a beacon of hope and love in our community. As we strive to be a people of compassion and kindness and service, reflecting the values of our Lord Jesus Christ. On this momentous occasion, I would like to express my warm welcome to Most Reverend Victor Lindo, the Archbishop of Shillong. Your generosity, expertise and dedication have made this dream a reality. Warm welcome, dear Archbishop, to the warmth of Terngah. Hearty welcome to Right Reverend Bernard Lalu, the newly appointed Auxiliary Bishop of Shillong, on 30th of March 2025. Before his appointment as Auxiliary Bishop, he served as the Chancellor of the Archdiocese, Parish Priest of Cathedral of Mary Help of Christians at Laitongkra, Director of the Social Service Center, Principal of the Divine Saviour Higher Secondary School. He was appointed by Pope Francis as Auxiliary Bishop of Shillong on 8th February 2025 and was ordained as Auxiliary Bishop on last Sunday, 30th of March 2025 at Shillong. As Auxiliary Bishop, his motto is, those who hope in the commitment, those who hope in the Lord, will renew their associations. It reflects his commitment to faith and to the community. Hearty welcome, dear Auxiliary Bishop Bernard Lalu. Hearty welcome to Father Rennie Valayapalli. Ngau Reverend Father Sedi Sen Barak Nangis kem bat nga fla ya ke baro kibala kentuk ha gajing fla gajing tumne langit hawe uble upal lumbor baro unong tau kabneng bat kakendeu bacong ke baro kiba
ngila ban yoi bat kiba ngimla ban yoi bat ha we try Yesu Kris ukun bamarwe jong ublei bat ha balakha na upa nadu kabam jikut uba ublei na ublei uba nagajing shai ublei basisha na ublei basisha ya uba lakha uba amshim lathau uba gaju gajing long tenrai kumukpa da uba lathau ya kieke baro uba nakabenta jongi kibriu bat nakabenta gajing penim yangi ulayar na beneng bat u lalong do dau mensim bakut nakamaria tesuti bat ulalong briu lasana penaru ya u nagabenta jongi ulasa leben hapo Pontius Pilatus ulayap bat latep ya u bat ulamipat hakasngi kabalai takum kajing tho bat lakiu sabneng usong hakamon upa bat uba unsawan pat daga jingdon burong ban bisan yakiba im bat kibayap kahima jumu kanomdon jengkut bat au mensim bakut utrai bat uba ai jingim uba min au pa bat au kun ya ubala mane bat burom rengkat bat upa bat ukun ubala kren da kinong ya tulupa bat hakabalang kabalong kawe kabakut katolik bat apostolik ngapla kawe kabaptisma nagbenta kajing maap yukipog bat ngakmiling ti ya kajing lipat kibayap nga Most Reverend Victor Lingdo Archbishop yang Shillong Archdiocese da kini kishabi Joka Tabernacle Bakayumani ngai TFP Reverend Father Sadish and Marat menta kasi Nriu Tarik Biayong Arajar Pusan yang Jinglong try jok pialor kani ka parish ka Maria ki Kampala Tengah Ripoy District rengkat darua ki hok baki jimetoy balapen noaka upa baru pun baru mensim bakun amen Pila yo paris spirit thamai thapti cham to tham cham sisu ke uniang hangya kmat banai kumlei nong ni kmat kumliat Reni Capuchin Regional Superior Father Sadish Marat Parish Priest Tengah Father Francis Capuchin Parish Priest Bernihat dan saya Father Theophilus Masar Asisten Parish Priest Tengah kepada di bawah nama Pak Sohan Sangma, Gawal Katekis, Tengah Pak John Ebron Kungjo, Kasih Katekis, Tengah
Sebentar di publik ini, eleksi baru ada di sini.